twakoze ahantu kabisa amavuta karajojoba yivuga butumwa. Igitabo cy'Abaroma igice ni cya 2 kuri 6 no kuri 7. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 6. Yesu ibice 6 ibice 2 umurongo wa 6 no wa 7. Haravuga ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Amen. Na Abaroma ibice 2 umurongo wa 6 no wa 7. Kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze, abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Amen. Igitabo cya Luka ibice 6 umurongo wa 45. 6:45 haravuga ngo umuntu mwiza atanga ibyiza bikuye mu butunzi bwo mu mutima we, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bubi, kuko ibyuzuye mu mutima ari by'akanwa kavuga. Amen. Ni Luka 6 no kuri 45. Bwana sifiwe sana. Semeni amen. Mwene data tuganirije ijambo ryiza, aratubwira ngo se uriyenduma. Nanje muri uyu mugoroba nabitekerejeho ngo tuganire ino jambo. Nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo uri mubi ariko uza wifuza kuba kwita mwiza. Jambo ry'Imana rizaritubwira ngo Yesu yaje mu benti bamwemera, ngo bakamufata ngo nkuwabyawe na Mariya na Yosefu, agasuzugurwa ntahabwa agaciro, bakamurebera mu bukene bwa se w'umubaji ntabashe guhabwa agaciro. Hafatwe nkuwaje gucungura umwana w'umuntu, hafatwe nkuwaje afite agaciro gakomeye ku buzima bw'umwana w'umuntu, ahubwo agafatwa kuwavutse ariko akavukira mu bakene. Tuseme amen. Ariko Yesu Kristo yarazi ko iyo nzira agomba kuyicamo kugira ngo agere ku ntego yari yasezeranye na se yo gucungura umwana w'umuntu. Uzotukwa, uzangwa na bose, tuzahabwa agaciro, tuzogira gute, ariko wowe gusa uzogeza isezerano uko nari gutuma. Arabyihanganira. Akaba ariyo magambo tugiye kuganira hano. Pawulo yandikira Abaroma aravuga ngo umuntu wese azahembwa bikwiranye n'izo yakoze. Umuntu wese ntibishoboka kuko shobora gukora akazi ko gucuruza ibitenge nimara kampuni ishinzwe ubuzamu ngo ari impemba. Ko turumvikana? Tizoshoboka Elshada tiyonyangaje gukorera hano muri rino kanisa ngo mbaririmbire cyangwa mbacurangire, ariko ukwezi n'ugushira ngo Grace Benako pastor twarari umpemba. Nzohembwa na Elshada kuko niyo nagize gute nakoreye. Kuko umuntu wese azahembwa ibikwiranye n'izo yakoze. Aravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro babishakishe gukora neza badacogora. Atukuze mukombozi.
ikibazo kiremereye kandi gikomeye cy'umuntu wo kwifuza umushahara ariko atarakotse. Atukuse no kwishyuza ideni ntaryo ndimo, ariko umunsi nozi kukaba haba nijoro haba mu gicuku no kwishyuza. Amen, amen. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora neza badacogora. Patrick, kucuza wifuza ngo tukwita irindi zina witwa Patrick, ntibizoshoboka. Impamvu nitwa evangelist nuko akazi nkora rakiki haho. Barumva bampamagana aho. Sinje mushitsi guturuka Kitengera. Pastor Espoir bamwiyegereje kandi atuye ha. Nukubera iki nuko ari iki? Pastor. Abashaka ubwiza babishakishe gukora neza. Niba ushaka kwitwa pastor uzokora imirimo isa n'iya pastor. Niba ushaka iryo zina bakwita, niba bakwita ikirara, imirimo yawe ni y'uburara. Niba bakwita muzima n'ibyo ukora n'ibizima, witwa Patrick kubera ko kuri Patrick. Umuntu bazozana irindi zina si iryawe uza wihimbira n'ibindi bikoko. Wifuza ko baguhindura mwiza urimo. Semeni, amen. 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 Hallelujah. Amen. Tuzamura Imana icyubahiro. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngo babishakishe gukora neza badacogora batitaye ku yandi magambo. Abashaka ubwiza n'icyubahiro. Tewo yararirimbye ngo naho intambara no kurasana ngo ndetse n'amagambo yo guseba ngo ibyo byose ntibifite Agaciro. ngo agaciro. Atukuse mukombozi. Amen. Igifite agaciro gusa no gukora neza udacogora. Gusa kigatuma bakwita mwiza, kigatuma bakwitirira imirimo yawe kubera ko wayikoranye udacogora. Ariko kubera isi turemereye ishaka n'iryo jambo naganiriye abantu uje ndababwira ngo turaganira ijambo rivuga ngo isi yabuze kwija mu itorero, ariko itorero ryonyine ko rirasanga isi. Twagiraga intambara zo kugwana dunia imeharibika sana we, na vyote vilimo vimebadilika we, na kuinuria mikono yangu we, najiombea taifa langu we, na kusi usikae mbali nasi, kwani wewe ni kimbilio letu. Na kusi Baba we, usikae mbali nasi, kwani wewe ni kimbilio letu. Bwana sifiwe sana. Na kusi usikae mbali na sisi, kwani wewe ni kimbilio letu. Atukuse mkombozi. Monte kasilabo, trombe tondo. Ezagwima. Atukuse. Amen. Atukuse. Abashakisha gukora abashaka kuzabifata muzima uri mu bigute. Ese bazaba kwitinda yabahereye kuki? Muzihenzi. Guo haguruka kanyiti. Ryari yansanze kukaye kabari. Yansanze na ampeza urugero kwa kabari kamwe yansanze.
banyita evangeliste banza kuva na kabiri sindagera mu wanje igitaramo none ndareka kwitwa evangeliste nakosi ndarara muri no joro ejo nzama ngenda kugeza ninga niko bimeze babishakishe gukora ibyiza badacogora komanga daimon zamuna cheki intege ijambo ryatubwiye mu gitabo cya Luka riravuga ngo umuntu mwiza azatanga ibyiza aravuga ngo kandi azabikura mu butunzi bwo mu mutima we aravuga ngo n'umubi nawe kirariwe nawe abigira mu mutima we Bibiliya ibitsa abana nabyo azajyamana nabyo akirigwana nabyo icyo umuntu afite nicyo azatanga uwakubwiye inabi niyagira uwaguhaye neza niyatunze hakika kukugabira ino shati yanje ni yanje no yiga ariko iyi mikoro si yanje atukuse amen mikoro y'ikanisa ariko icyati bunyine no yikuramo mwonseka mutonseka no yigaba ni yanje umuntu mwiza atanga ibyiza bivuye mu butunzi umushoro wampaye isumu nama mubabarira hekwe naje kumenya zagusanga yarampaye ico yarafite Yesu muzima we oloza tombe ne karideva mazuwa kutembardi zoja mwijuru basha abasomasha ni usikaye mbali na sisi baba wewe ni kimbilio letu nico kitumaze nico kiturangije icubahiro wishakira kidaturuka mu bikorwa ukora ntagihaba ibikorwa zawe nizo biguha icubahiro wewe witwa mubi kubera kuko uzi ukora ibibi ukitwa mubi kubera kuko utanga ibyiza ujyane wumva umugore bamwita umugabo umwana muto bamwita kagabo zande kwibaza imvone imvano yazowe zande kwibaza imvone imvano yazo umuntu usuye umuntu nubu umuntu we ne wumva umugore bamwisa umugabo burya n'ibikorwa ze niwumva burya kwisa umuntu we ntabwo ari igihagararo we umuntu usuye umuntu nubu umuntu niwumva umugore bamwisa umugabo burya n'ibikorwa ze haleluya yitwa mbere kuko ari beya iryo dokere nori kurajyo gucuranga ni umucuranzi zangereka nkaruwa nkamwita marisha kuko nivyiwe nivyo akora iri mu maraso iri mu usibye kwizinya nta kindi nzi ariko nkama nkunda ngo abantu banyita umucu barakwita umucuranzi uzukora ujyane wumva umuntu bamwita igisimba abandi bati ni inyamaswa muntu bati ni igikoko bati nico ntazi zanteye kwibaza yeme imvone imvano yazowe zanteye kwibaza zamuri mani cyubahiro haleluya imisararibe pome tambro deva Petero arandikariya kuri gata aravuga ngo umunsi w'urubanza ngo uraje yememe ngo kandi ngo uzahera mu nzu y'abizeye ngo se amaherezo y'abatizera ngo azamera gute aravuga ngo icyambanga furufu nk'uko bakiranutse ngo n'iherezo ryanje rikazaba ngira ngo nimbura umunyabwenge ngo wite ku iherezo rya werekwa temisa
iherezo ryabyoshikela ryayegerera we mutuze mube mukulamba mu mahuno ingingo yabyoshi mube no rukundo kubo rukundo ruri mu mare byawe ingingo yabyoshi mube no rukundo ai agresoze meme imukunezerwa nkumva no kubita umuntu sindi mukumenya nukuri kandi bimazemo iminsi kandi umuntu uzogira amahirwe nkamukubita igipaso niba ari ingwara izokira abakecu hakika ya Mungu sangukoreraho kajya ka base kanje bea kumve nanone giturika kubera kuko ugomba kuzatugira umunezero ugakora changement kuragira ngo ngufu uwo mukobwa ikiranga ko atari umukobwa kitari umuntu bamwitisha arico bakuvuga ukuri tuzopatire kweli ariko kubera kuko imisi maze kuturusha mwana datera amaze kuvuga ukamukenera ngo waraye wishanye wamaza abantu wisha ibintu byose ngo numara nushikano ngo dore uwo tugira n'uyu nguyu muzamuvuga ngo dore ikigusha tugira niki ngiki bagushakarira kabiri kanga dore ninde bakoze hano amanyanga mu tubari twose twakawe barakuzi wamaze ibintu barengukano bashikano kugatuta ngo yikorara muri rimzigira ngo n'uyu nguyu musovuge ngo umugome wa korari mugira n'uyu niko imeze ninde muri Force niba hari wakoze amakosa ngo nuko afite umufuka munini kubarusha nimumara mwagera mu bantu bose mukamusimbiza mukamumanura mukaza mumuheka nk'umwana w'uruwije hungisha dayimo Paulo yarabivuze arababwira ngo mw'Abakorinto kubera iki mwamaze kumenya ko amakuru kumwe muri mwebwe yanduye ngo mukamugumisha mu bandi bise yadukira ibivyorezo za satani se ibivukana na corona arababwira nikutamana amakuru kuko muri mwasambanye ngo kumwana barandikira Timotheo aramubwira ngo umuntu nakora icya ngo umuhanire mu ruhame rw'abantu ngo kugira ngo nabandi bagire gute batinye ariko ganti bikiyo basigaye bamubabaririra mu cyayi cya 20 bob muntazahabwa imbabazi kuri chapati hakika babazi za chipusi murashize basha hakikamu bisoza we zamuka be gisiri magomba tanga nikibada hiyo uvishwe n'Imana n'umwana bana sifiwe isake soze sistage naje atukusi semeni amin nicho kitukusi nicho kidutembagashe nicho kitumasa uri mwiza kubera izuzu ukora uri mubi kandi kubera izuzu ukora kandi uzireka bakwitirira izuzu ukora wisakuza ngo baguhinduye mubi ingeso zawe nizo zakugize mubi wisakuza ngo bakugize ukutari ibikorwa zawe ukora byo zaguhinduye uriwe
ibi byanje nabihereyemo kuva nkiri umwana nama nkubita gutya nageza ngenda kuri kanyarira imvura ikanyagira ngakubita gutya Yesu akambwira ngo nzokugirira neza sinabibabwiye ubushize hano bigabo ngo yaratuze nageza ntega nkamara icumweru mwabigaho ndi umunyeshuri ndafite ariko nkama neza kubera gusa ibintu byari bindi tukika Yesu akambwira ngo nzokugirira neza sawa Yesu bintu bigakubita umuntu yararimo yo nababwiye isezerano ryasohotse ku mugore w'umwadepera nkubita hano arambwira ngo umva umunyenga w'Imana ati tegera umva uko kweli hari icyo yambwiye ndi mu nzozi ndota yemewe unizeye ukwiza bikora we hari icyo yambwiye nsengera mu butayu yemewe mfite kwizera ukwitambeshewe uyu munsi ntibongere kubura amahoro mu mutima ujye uvuga uti data ntabwo wambeshewe iri joro ntusinzira wizigure cyane ujye uvuga uti data ntabwo wambeshewe ujye uvuga uti Yesu ntabwo ubesha yewe we uzi uvuga uti Yesu ntabwo wabesha ni ukuri yarabikoze imiriba yego arambwira ngo umva ngo uzoza uca hejuru uca hasi umva umunyenga niko Imana imbwiye umva umunyenga iyo gutembereje neza Yesu Kristo barakwangika kwemera baragucana igaca kanzu we barahumuriga kurayo umuntu mwiza uzutanga nziza baba we baba ko murumva bashosho tanapeyanye cyane nako naco ntazatanga icyo afite kwerkwamo madome tambro sokolomba oko bango cyangwa yikigwa nayo umuntu ufatikire ubwo igihumura atukuza mukamazi kimiriba ariye haya baba babishakishe gukora neza badacogora kuko umunsi tuzohuruka imbere y'intebe y'Imana y'Imana umugaragu wanje wakoze neza winjira mu mugwa neza watanikaribisha wataniambia pole ndugu umechoka safarini kwe shida nyingi umepata katika safari pole ndugu maze Yesu anyegereze zamanchika utonkicinjira ku muryango mubaza abagabo bagera muri batatu ariko tuze pastor we tuzobana turamutsa ibikume byahumiza kweli ibiri ngo barinze kwizera kwa ngo yisi ngo ntiyari kwiriye ko bagira gute bayibamo uzutekereza iki bayiri yabatubanjirija bakatwereka ingero niko nabwiye abantu nigute umuntu umuyumbaza aje kuri bushera agakata inyama akayishira mu mufuka ngo nigihe kwajanye wakarangiye abana bakajya mchungaji muhubiri elewa wewe barua watu wote wanakusoma mchungaji muhubiri elewa Irima wote wanakusoma bana sifiwa sa umuntu w'umugabo yozaga dayishira muri takataka yewe akazaga dasesi byabo zakajana mu mufuka ariko muzukuntu ubucafu buza bubangama mu nzu ye zo twirirwa tugura amasabune n'ibintu byose nguvuwe ariko umuntu akirirwa ashaka muri takataka
Bibiliya we, Bibiliya we, jambo ry'Imana we, uri umuti uzurura ari kuzukiza. Yego. Bibiliya Baba we. okuko umuntu wese azokwabwa ibikwiranye n'ibyo yagize gute yakoze. Ngo bizaba byiza cyangwa bibi, uzobigira gute ngo uvuwe, uzobihemberwa baba. Bibe byiza, bibe bibi, bibe bigufi, bibe birebire, bibe bitukura, bibe umukara, uzobifata. Ariko uzi umuntu w'umugabo kugera imbere y'Imana bakamuzanira takataka, ngo niyo wageze ukoresha. Je mfaniki na takataka. Takataka igira ibintu bikunda gusa bibiri nibyo nyine. N'ingurube. Baba mtakatifu. Ariko mana ushimwe uhabwe icubahiro, uri mu ijuru, tuye mu ijuru, ubayo kandi ubayo. Warantishije igihe kitovuga, ariko nta munsi nigeze njana inyama iva amaraso mu mufuka wacu. Komba bwije ukuri nguyu bigabo muri suro wamara ubwo wamfatanya inyama y'amaraso. Hawe uzokore kimwe bakugaye cyangwa bagukunda, ariko kunyura umutima w'Imana mu ijuru. Icubahiro k'ibicima abisise gute bagire gute gukora ikintu cyo gushimisha bisa, ariko mu ijuru ikaramaro y'umutuku nguvu karite rouge. Niko Bibiliya ivuga ngo icyaha mu gitabo cya Yeremiya, ngo icyaha cya Yuda cyandikishijwe ikaramu y'icuma, ngo cyandikwa ku nsika z'ibikuta. Mureke mwitonde, turagura amakaramu y'izuba. Amahoro torero, amahoro ndasoje ko ndagenda hari mu kane ndatasha, muzombona mu 8 cyangwa ku 9. Fanyia Mungu kazi. Arikindi se bakwemere cyangwa bahakane, tumikira Yesu gusa pastor. Takindi muri rimwe yaravuze ngo mpisemo Yesu, ngo murutisha iby'isi byose, andutira ngo no gushimwa n'abisi bose. Nicyo kitugoye, nicyo kiturembeje, nicyo kitwishe, cyuko turi mu gushaka kuvuga ubutumwa ngo bakoma amashi, ariko mu ijuru amakarita y'umutuku yatanzwe. Bama basara ngo kayore n'amatahano umunezero wawe ngo uje gutumba uturike, ngo kayore tugize igitaramo ngo bari batwitabiriye ngo guyereka, ngo umuvuga butumwa se bivuze iki mu ijuru ikarita ya ruje yerekana. Ahubwo noza hano mukanita ikizeze, mukanita igifu, ariko namara kugera gucya kabanasi nkumva ijwi rikomanga mu mutima rikambwira ngo guyereka we, ngo nubwo Abraham atakuza Israeli ndikwemera, kayore bakakwanga, ariko njewe ndakuzi nubwo abandi batokwemera, ariko nje waguhamagaye naguhisemo. Niko Paulo yanditse mu gitabo cy'Abagalatiya, aravuga ngo Imana yampamagaye. Imana yampamagaye. Mw'Abagalatiya muzi ibingibi aho nabikuye, Abayuda bigeze bakora inama ngo bampamagara, nahiswemo n'Imana data. Warampamagaye mwisi nawe Masendi naje nditabawe, warampamagaye mwisi nawe. Ari kuri kanyarira imvura yaguye 2008 iragwa neza iratunyagira ibitabo Preyasika. irambwira ngo nukuru zonkore zankore sombre deva torero ry'Imana. Umuntu azayitwa ishakora, tugashake kuba mubi ngo wifuze kuba mwiza. Nawe mwiza ntukazukenera ngo uwo mubi, kora ibyiza witwa mwiza, kora ibibi nawe bakwita umubi. Umuntu azohembegwa ibyo azagira gute azokora. Ijambo ry'Imana rituganza.